алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам, вешімдікі да қаға бойлы мәлімат. ОБСЕ халқара топлашығының асас нәтижелері. Yok olған Қырым көлерінің адларыны әбеделештірмек. Хан Сарайының мейданында балалар үшін Калифайст спектаклі тақдим етілді. Салғыр өзенінің ялы кенарында ешіл чеменлер пейда олacak. Монументаль ресамчы İsmet Şehzade'nin Bulgar Tırıcı Kuruşov. Малюмат Камачавы бозылды. Қырымлылар Варшава шерінде ОБСЕ топлашывында чығышта бұлындылар. Қырым жамачыларының бірлікте анда бозым телевизион тақымымыз олды. Бұл ақта Алихистанда бұлынған мұхберіміз Айша Шулакова мақсыз репортаж азырлады. Русияда ясақ етілген Қырым татар межелесінің лидері Рифат Чубаров Варшавада ОБСЕ топлашывында емінлікнен адымлай. Вы думаете возвращаться в Крым? Вам же отменили запрет уже. Вы же знаете прекрасно о том, что я нахожусь под арестом заочным, и вы работаете не на... Нет. Чубаров Қырым ақында ақиғаттан ұзақ олғаларнен чоқлаф ете. Пленар топлашуындаки чықышы үшін күчлеріні топлай ғалиба. Русиялы Қырымда Қырым татарлар насыл ярамы яшағанлары ақында тариф етмеге ниет етедір. Где ваша обещанная автономия для крымских татар? Рифат Бей. А еще вопрос. Как вы прокомментируете ситуацию с отменой комитета? Какое будущее ожидает Меджлис? Рифат Бей. Украинада Қырым татар мұқтариеті не вақыт олacak. Меджлисінің кележегі насыл бұл салерге жауап ешітмедік. Енді Украинаның екінші президенті ватандан ұзақ яшаған ватан перверлерінің командасыны четте қалдыра. Кеченлері Владимир Зеленский Қырым татарларының ақуқлары бойынша ве умумен аппаратының векелеті шақысы вазифесіні лягу етмеге қарар алды. Панчубаровны насыл кележек беклегіні ақында өзіңіз түшініңіз. Я стоял сзади господина Чубарова. У него возникли очевидные проблемы с прохождением записи на выступление. И только при поддержке дипломатического корпуса Украины, насколько я понимаю, ему удалось вырвать у организаторов форума право на слово. Бүгін ОБСЕ тәшкілатының пленар топлашывы милли азлықларының ақуқларына riayet етілуіне бағышлана. Дорт адамдан тәшкіл олынған екінші Қырым әйетті тәдбірді іштирак етмек үшін етіп келді. Бұл Қырым сәкінлері іч бір маниясыз Евросоюз территориясына келе білгенінің нөмінесідір. Международная площадка восприняла очень хорошо, и было много одобрительных кивков. Я обратила внимание в процессе своего выступления. То есть, действительно, коллеги нас поддерживают. Конечно же, со стороны Украины были фырканья различные, да, недовольство, ну, не без этого. Украина тарафы Қырым сәкінлері дүния жематына ақиқатны еткізмесінлер деп чешіт айын ойынлар уйдырды. Ата джилялы бюллетенлер, верисалилер ишлетілді. Олар санки Қырымда сәкінлер сықыштырылғаны ақында малюмат бере екен. Украин девлетінің невбедеке сымырышы. Элбетті ғарби кураторлар кірішкені көріне. Емде пара аямағанлар. Нешір палы олғаны бірден көріне. Қырым мұсылманлары муфтисінің муавины Садуллах Баиров бош қолнен келмеді. О Қырым муендислік ве педагогика университетінің ве муфтилігіміздің фаалиеті ақында рисалелер кетірді. Bizim ideyni oponentlerimizin de көргеніңіз дайын документтер бар. Onun için biz de öz görüşümüzü, öz pozisiyamızı bunda gösterecek şekilde. Украин жематчылары арасында ақылы адамлар да бар еді. Ирина Бережная адыны сиясет ве ичтимаи қоров Украин институтының мудиры Елена Бережная не üçün іч бір халқара институт Қырым территориясында мониторинг кечірмегенінде ачывлана. О білдіргеніне көре провокация олса Қырым сәкінлеріне ем чықышларда емді ұқық қорчалайчы тараф оларақ қол тұтажақ. Нельзя делать доклады, исходя из тех материалов, которые предоставляет Украина. Международные институции должны быть в Крыму. Они должны общаться с людьми, как многие, я знаю, депутаты Чехии, депутаты Бундестага, многие депутаты Европарламента предыдущего созыва. И все они сделали очень позитивные результаты о том, что никаких ущемлений прав там нет.
и тем более крымско-татарского населения. Им предоставлены те права, которые не были, когда Крым находился на территории Украины. Хатırlatамыз, инсан ак хукуклары боюнча 2 апталык ОБСЕ топлашуы Лехистанның пайтахтында кече. Бу ел конференцияга Кырымдан 10-дан зияде адам келди. Бу күтлеви малумат васталарынын векилери дини эрбаплар ве жымаатчылар. Биринчи эйет Украина тарафындан япылган провокацияларга раст келди. Кырым журналистлерине АТР телеканалынын нуттук уҗумлары олды. ОБСЕде Украинанын ресми векилери исе кырымлыларга сөз бермеңиз деп талап эттилер. Я не слышу ваших выступлений в Крыму. Почему я их не вижу, не слышу? Почему крымчане, в том числе крымские татары, не смотрят вас? Они смотрят Милет, они смотрят Первый Крымский. Милет телеканалынын баш мудири Эрвин Мусаевнын чыгышы огунде Марузанын вакытыны 3 даккадан 2 даккагача эксилттилер. В отличие от наших украинских коллег, наш контент не направлен на оскорбление других государств и не направлен на межнациональное и межрелигиозное разногласия. Dünya meydanında çıkışta bulungan son Kırım heyeti Varşavadaki Sovet askerlerinin kabristanına yol aldılar. Anda olar Lehistan azat edilüvünde elak olganlar Sovet askerleri abidesine çiçekler koydular. Sonra andan vatandaşlarımızın Kırım bayrağı ve gerbi konunyan hayırladılar. Крым, Россия, навсегда! ОБСЕ топлашуында иш сессияларından son Kırım heyeti Kırım tatarlarının keçmişi ve geleceği mevzusuna bağışlangan tөгерек masa geçirdi. Mında Kırımdaki real vaziyet hakkında malumat bilmege, bu haqda subet etmege istegenler toplandı. Ukrayna tarafının provokatörleri da oldu elbet. Заткнитесь, пожалуйста. Оппонентның айтмаға сөздері қалмаған son ақаретlerге geçti. Bu Ukrayn hukuk korçalayıcılarının sevimli taktikasıdır. Вы циничные ублюдки, господа. Было очень смешно смотреть за теми украинскими провокаторами, которые попытались сегодня высказать свою глубоко личную точку зрения. Естественно, не смогли этого сделать и, раздуваясь от злости, причем мы то же самое видели и на дневной секции. Ничего не получается. Мы видим, что мировое сообщество склоняется все-таки в сторону правды. Tedbirde yarımadada sakinlerinin 5 yıllık yaşayışını muzakere ettiler. Hem de gelecekte planlar ve irişmeler hakkında tarif ettiler. Безусловно, приезд крымчан – это позитивное явление. Мы тоже со своей стороны требуем постоянно от руководства ОБСЕ, от БДИПЧа, Бюро по демократическим институтам и правам человека, чтобы были созданы все условия для недискриминационного участия представителей гражданского общества в подобных мероприятиях. Kırım hakkında tarif etmek için Türkiye'nin Kırım Tatar Medeni Teşkilatları Federasyasının reisi Universel de kelip yetti. O yarımadada sık buluna ve Kırım'da ne olayatkanı yaxşı bile. Ukrayna döneminde bir oyalama dönemiydi. Ukrayna Kırım Tatarlarını oyalamak için bir Kırım Tatar Milli Meclisi adında bir organ yarattı. Gayri resmi bu organ Ukrayna döneminde Kırım Tatarlarını oyaladı ve Kırım Tatarlarının sorunlarını çözmedi ve bugünlere kadar taşındı. Tөгерек masa bu açık tedbir bu yerde Kırım dostları çokça oldu. Yarımada bugün milletler ara ve konfessiyalar ara muhabbetligi ve barışlığının nümunesidir. Наша позиция была крепка. Сайд-эвент ее еще раз закрепил. Очень много людей было на мероприятии, что меня обрадовало. Очень много друзей Крыма, соответственно, которым не безразлична судьба Крыма. И это нас очень радует. İş ziyaretinin sonunda Kırım'daki milli medeni muhtariyetlerinin yolbaşçıları milli azlıklar işleri boyunca OBSE teşkilatının yukarı komisarına müracaat yazdılar ve onu yarımadağa davet ettiler. OBSE toplaşımında iştirak etken Kırımlıların sayısı yıl-yıldan arta. Demek Kırım hakkında bilmege isteyler, Kırım hakkında eşitmege isteyler ve Kırım taraftarları da ziyade çoklaşa. Ayşe Şulakova, Edem İsmailov, Millet için Lehistan'dan. Россия еті Варшавадаки ОБСЕ топлашывандан Ахмездетке қайты. Спикерлер анда ярмададаки яшайыш хақында тариф еттілер. Дүния жемечілігінің векілері Қырымда соңғы 5 ел девамында олған ирішмелер хақында марузаларыны дыңледілер. Нам удалось, помимо официальных мероприятий, мы успели попасть на наше кладбище, где советских солдат, которые освобождали Варшаву, провели там незапланированный субботник, поздравили крымчан с Днем флага. Мы успели пообщаться с очень многими представителями разных стран. Жемачыларынан сөзлеріне көре, көмер ғарби мемлекетлер Қырымға низбетен қанунсыз санкциялар саясатыны девам етелер. Не обращая внимания на это, в целом очень положительная поездка. И, конечно же, хочется поблагодарить и канал Милет за то, что на протяжении всей нашей поездки оперативно
освещали все наши действия, все наши высказывания, поэтому отдельная благодарность вашему каналу. Yo'qolgan Qrim ko'llarının adlarını soğaqlarga bermeli. Çukurça Eko kasabasının sakinleri 10 yıldan beri yaşagan soğaqlarının adlarını deniştirmege isteyler. Bu adlar bir yıl evvelsi Şehir Şurasının sessiyasında kabul etildi. Bu meselenin Çukurça sakinleri Devlet Milletler Ara Komitetine müracaat ettiler. Mevzunu Elmas Ablakimova devam ediyor. Adların ne için вот именно такие? Хаят, нормальная жизнь. Все, насихат, это наставление. Çokurça koyunun merkezinde eki yerli sakin sokaklarının adlarını muzakere ettiler. Şimdi bu herkesge belli umumi mesele. Bizim haberimizde yok. Dört ay все жили на тех улицах. Irkutskaya, Tomskaya, Kostромskaya bir yıl evvelsi Ahmejit Şehir Şurası'nın toplaşımında sokaklarga böyle adlar seçildi. Adi toponimler ama olar kasaba ya da Cumhuriyetimiz tarihinin içde bağlı değil. Yerli sakinler Kırım'da yok olan köylerinin adlarını ebedileştirmeye ister ediler. Misal için Karasuf Bazar rayonunda Mollabay koyu kubu. Ulu Vatan Cenk vaxtında bu koyunu nemseler yakkan ediler. Мы, живя здесь на этом районе, так проснувшись в один день прекрасно, мы узнали, что мы, оказывается, живем на улице Иркутска, Астраханска, Костромская и так далее. Çokurça eki Ahmejit rayonunda 500 участкалық mesken massив kasaba 10 yıl evvelsi peyda olgan edi. Проблема в том, что поселок достаточно новый, еще не создан орган самоорганизации населения, и данный вопрос, как бы люди не проявили должную инициативу и были названы улицы названиями городов-субъектов Российской Федерации. То есть это распространенная практика. Şimdi yerli sakinler sokak adlarını değiştirmeye niyet ettiler. Bunun için onlar harita schemasını hazırladılar. Vesikada 11 sokak için yanı ad seçildi. Bu meseleni Devlet Milletler Ara Komitetinin reisi Ленур Абдураманов öz nezaretine aldı. В ближайшее время, в течение октября месяца, мы данный вопрос решим. Это станет основанием после наименования улиц, создания ТОСа в данном микрорайоне, что, конечно же, в дальнейшем позволит улучшить и более качественно наладить взаимодействие между органами муниципальной, а также органами исполнительной власти с нашим комитетом. Şimdi yerli sakinler vesikalarını hazırlaylar. Bu toplaşu protokolü ve bir yanı toponimge anlatma olmalı. Sonra kağıtlarını Ahmejit Memuriyetine yollayacaklar. Yani adlar koyuluğu hakkında karar Ahmejit Şehir Şurası'nın yakın sesiyasında çıkarılacak. Naciye Sevel, Masabakimova, Ramazan Alivapov, Millet için. Qırım Cumhuriyeti Maliye Vezirinin muavini Natalya Feçun istifaga çıktı. Yarmada Medeniyet Vezirinin yangi muavini olarak ise Anna Kelesa tayinlendi. Cumhuriyet Vezirler Şurasının vaqtincha hidayeti reisi Yuriy Gatsanyuk böyle kadr kararlarını çıkardı. Hatırlatamız, bu vazifege o sentyabr 20 kunu Qırım yılbaşçısının kararının tayinlendi. Qırımның inkişafı için federal maksadlı programmalarga maliye ayrılığı 2,5 milyard qartacaq. Umumen 2019-2022 seneleri para ko'lami 400 milyard rubleni teşkil etecek. Bu haqda Vesika normativ huquqiy aktlar leyhilarının portalında yerleştirilgen. Bu sene iyul ayında Rusiya hükümeti Qırım ve Akhyar şehrinin inkişafı boyunca federal maksadlı programmaga 88 yangi obyekt kirsetdi ve bunga qararnen 60 milyard ruble ayırdı. Jankoy Keçuv noktasında 26 yaşlı Ukrayn gражданы tutuldu. Melitopol sakini başka adamның vesikalarının Qırımga kirmege tırıştı. Sınırcılarının subet keçirgenler qadашының pasportının çalışmaga ketkenine, sınırını yaxşı keçken son vesikаны sahibine bermege niyet etkenine itiraf etti. Ukrayna gражданына karşı cinayet iş açıldı, şimdi o yakalandı. Salgır boyunda keçimenlerde yeşillik saçılacak. Umumen 32.000 kvadrat metr abadanlaştırılacak. Şimdi işçiler endi suarılı ve saçını başladılar. Tolu şekilde gazonlar endi noyabr ayında peyda olacak. Tış hizmetçi hepsi işlerini öz paralarına geçirecek. Biz Шмидта sokağından Kirova caddesine Damartada işlerini başladık. Bu gazon otunun gidrosaçuv texnologiyasıdır. Bu Varoska sokağında yerleşken 24 sanlı mektepten ebedi ateş abidesine emdi küçük salgır yalı boyundaki teritoriyaga yetecek. Birinci filizler endi 10-15 günden son peyda olacak. Судақта дағдан тайып yıkılған Alpesni kurtardılar. Bu haqda Qırım Cumhuriyeti boyunca çalışkan Fevkulade Vaziyetler Vezirliginin matbuat hizmeti haber etti. 30 metrlik yükseklikten yıkılgan vaqt er kişi yaralandı, kemikleri sındı ve o yürüp olmadı. Zarar көргенni Новый Свет kasabasındaki Sokol dağının Cenebi Japon'dan tahliye ettiler.
Керечнің 47 яшлы сәкені шер хастаханесіне еткізілді. Бір суткада 9 туташу Фақшех районында 5 гектар ер янда. Оның себебі ачық ерде құру от туташмасы олда. Құртары жылар атешіні ярым сат ішінде сондырдылар. Зарар көргенлер жоқ, бұақта Қырым бойынша çalışқан февқоляде вазетлер везірлігінің матбуат қызметі хабаратты. Бұндан да ғайры яңғын Ахмезжит районын Атман ве Қашық дегірмен көлерінде Көктебел ве Ускут қасабаларында да яңғын. Хансырайның мемарлығы ақында монументаль ресамжының ағызындан. Исмет Шейхзады Русия Беделік Академиясында кечкен ilmi конференция нәтижелері бойынша Қырым-Татар тарихи ве медени абиде ақында тариф етті. Файдалы Құрышев Қырым-Татар музейінде студентлер ве Джиметр бапларынен кечті. Ресам сарай комплексінің ilk көрініші бойынша экскурсия кечірді. О слайд-шоу азырлады, анда архив, интерьер, уникаль орнеклер ве археологик тапылмалар көстерілі. У нас здесь вот зал Государственного совета, фруктовая беседка, да? Здесь свитский корпус, здесь у нас вот свитский корпус, здесь кухня, вот эта вот кухня, здесь столовая большая ханская, да? Здесь тронный зал на втором этаже, вот в этом месте и так далее. То есть, что мы видим? Это мечеть большая, да? Джума-джами, так называемый, что такое Джума-джами? Исмет Шейхзады Қырым-Татар ресамы тарихчы ве санатшына. Соның лейхалары дүнияның чоқысы мемлекетлерінде белі. Нахимов оқув юртның 2-ші курс студент айтқанына көре, мәліматның эксері қысымны о ilk сефер ішіте. Много из того, что нам сейчас рассказывали, я, например, не знала, и мне действительно интересно. 19 яшлы Қырым сәкені Ева Королева Ахярдан келді. Хансарай қында чоқшы ешітті, ама оз қолзынен ilk сефер көре. Енді қызның планларында геройларының сөйлелесінің резиденциясыны көрмек. Довольно увлекательно было слушать, какой он был раньше. Это раньше я видела, слышала, но подробно я не вникала. Бақчасырайда Калифайз деп адландырылған бала спектаклі кечті. Тетбор театр елына башланды. Талебелер огынде Хансырайның меркези мейданында Қырым-Татар театрының артистлері чықышта бұлындылар. Бала масалында бозым телевизион тақымымызды бұлынды. Ханлар сарайының мерkezінде açık havada sanağa 3 etnece çıktı. Bu spektaklde Rifat Seydablаев en kara yüreklinin rolünü icra etti. Bu etnecilerden biri. Aktör balalar o günde rolünü icra etmek büyükler o günde oynamaktan kıyıncadır deyip ayta. К сожалению, детки иногда плачут, иногда, вот, наверное, мы чересчур искренне играем это, я не знаю. Но стараемся, чтобы голоса звучали подобрее. Пластика не такая зловещая была, наверное. Талебелер o günde Қырым-Татар театрының артистлері çıkışta bulundu. Baş rolünü Ерджа Асан Белялов icra etti. Закрою, предо мною ты встаю. Балаларға ағамсыз яшамақ аққында арз еткен Калиф аққында спектакль көстеріле. О пенжереден ойнаған лейлеклерге бақып, оларға пақыллай. Мероприятия такие проходят у нас достаточно часто. В летний период тоже на открытой площадке, то есть доступно для всех, и для жителей города Бахчисарай, и для приезжих гостей. Кечік сержелер спектакльның бірінші даққаларындан өзлері үшін севімлі қараманларыны сечелер. Сколько невест меня бросило? Сколько? 3. Хан мне понравился тем, что он главный, он не капризный. Зарина понравилась тем, что она красивая. Мне больше понравилась царица, потому что она такая веселая, добрая, красивая. Очень хочу еще раз сюда прийти и посмотреть новый спектакль. Театр елында Қырым-Татар актерлары ве Жемхуриятымыздың мектептерінде ве бала бақчаларында чықышта болуналар. Оджа ве талебелер үшін спектакльлер бедава. Яқын вақытта бойле Тедбір Қорық музейінің территориясында сентябрьның 29 күні кечірілежек. Мұсафырлеріне Альминское дело адлы 12-ші арби тарихи фестиваль беклей. Султани Еситакаева, Севиля Меметова, Эрвина Миралиев, Миллет үшін. Яңы Русия спорткары чықарылды. Крым деп атланған родстерның ішлейджілері машинаның 2-ші моделіні тақдим аттылар. Ой велкісінден бұтынлей фарқлана. Чүнке жемі ве дизайны да кейфиетлі. Бірінші кере родстер 2016 сенесі тақдим аттылген ады. Оның яратылуына 3 ел кетті. Темелі esasына Лада Калина машинасының модели алынды. Кузов лейхасының мойлефлер өзлері ішлеп чықардылар. Яңы машина мавы тұсте япылған. Базар фияты 600 000 рублені тешкілі тежек.
Шымдықы дақаға бойыпсы қаберлер, келечек яйнымызны 21 бұшуқтаға чырманас қайырлы ақшамлар.